saa 4 ziruzuye muri Sizara d'Icyizere n'umwanya makuru agezweho namakuru mugiye kugizwaho nanjye Innocent Bimenyimana. Ingamba zafashwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri ni ingamba zigamije kurwanya icyorezo cya COVID-19 ziratangira kubarizwa kuri wa kane tariki 13 Ukuboza 2021. Ni ingamba zirimo ingendo zisubitswe hagati ya saa 6 za nijoro na saa 10 za mu gitondo, kandi nanone ibitaramo by'umuziki no kubyina bibaye bisubitswe. Ku munsi w'ejo tariki 15 Ukuboza 2021 mu Rwanda habonetse abandi barwayi ba COVID-19 bagera ku 125, ni mu bipimo 9,916 byari byafashwe mu masaha 28. Urwego ngenzura mikorere mu Rwanda RURA rwatangaje ko tariki 7 Mutarama 2022 abamotari bose bo mu mujyi wa Kigali bazabategetswe gukoresha za mubazi. Hanze y'u Rwanda, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na mugenzi w'Ubushinwa bagiranye ibiganiro ku munsi w'ejo hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho cyangwa se video. Ni ibiganiro byabo byibanze ku buhahirane bw'ibihugu byabo byombi, aho Perezida Vladimir Putin yishimiye uburyo bushya bukoreshwa hagati ya bino bihugu n'uburyo bw'ubuhahirane butivanga cyane cyane muri politike z'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Munyemerero aya makuru tuyasubikiranga tuze gukomeza n'andi makuru agezweho. Mukomeze mukurikire gahunda za d'Icyizere. Nge nitwa Innocent Bimenyimana, ndabashimiye cyane.